njaja musese mwendo muthenyani wa mundi kalibu ndini wa kilungu cha Uuiti na ni muthenyani wa mundi twithe watu ingenia Ùwau wa Ngaì cio ciumava na icha mundu wailite kwisiania na Ùwau na ula withia wa wi common muno kana withia wa wina andu aingi muno na inde kalibu kilungu ni nyeni cha wa masi wa kichaka na ndi twithe na mweni witu na ula ni mutaalamu wa mauma matu mimeo vamwe na Ngaì kana useviso ini mukethie na ndi ndimuthocha. Karibu sana daktari. Asante. Siitwa ni Alex Mwanza, ni mtaalamu wa maoni ma ENT na muno kwewa kana audiology na twebau inondu ni sub topic kana sub speciality ya ENT nayo kwatanite na maundu alangi ona manyu memeo na matu. Sawa nene. Karibu daktari, tunene maundu makonetio Ùwau wa Ngaì. Yo Ngaì ni Ùwau weba? Ngaì cia memeo kisungu tusieta tonsillitis. Ni Ùwau ukotha kukwata Ngaì ila si nziani ya kumelia leu kana memeoni. Wetetwe no thina wa midudu ya either bacteria kana viruses. Ila itoma ithwa ya thina wa Ngaì kwimba kana kumesia mutea na kwete mathina ma kiwima wa mwili. Na apart from midudu we kindu kingi kieta Ngaì, mbebo yeta Ngaì? Mbebo ndieta Ngaì. Ngaì sietawa ni midudu suitwa bacteria kana viruses. Na Ngaì andu ingi mesi Ngaì sitha bau kingo yulu. Be Ngaì ingi sitha pati ingi ya mwi. Meyitu yusuite Ngaì kila bandu, almost kila bandu ba usuite Ngaì. Na Ngaì msie mwini bata wasio ni wea wako kitana na Ùwau kana ilatita immune system ya mwi. Mabinda maingi ta wethwana kitau bandu panata ku Ngaì laiko da kuimba ni la siba in the groin na simba niki ila wesaithwa na kitau ba anu ndo ila infection ya kitauni ne sitata kwa bina kulocalize ila infection kana kukitana na ila bacteria itana songa mbe kana itana spread party ni ile ingesiamwe kwa Ngaì we wasio ne kukitana na bacteria locally ikoa bacteria bau itana songa basa ne choke tumewewa Ngaì cia imbana cia thwana wono ne process ya kau yende ni kana kukitana na ila bacteria ikapa tibandu wange. Na daktari we asia Ngaì ni tethe asia kukitana na Ùwau ono mundu wa mukokethia Ngaì ciake ciyo thukuma ni chaukikika? Mundu atena Ngaì nundu ni part ya immune system ethwa vulnerable kana ena muisione munene wa kwata Ùwau mbalimbali nundu bacteria minoli kabuna anywhere na kulingana na bala yete infection ya bandu bau. Na ni signs iba sitha cia Ùwau wa Ngaì? Mabinda maingi Ngaì ni yeta ubiubu mwini chambe ni chalia area ya memeo kana saino yete ilatita systemic symptoms isi ubiubu mwini kutabika kwalyo nebu kwalyo mutwe so maundu asu ni medewa na muno ni si affect ya siana ila si katika range ya miaka 5 nginya 15. Na ni simba? Ni simba nondo ondo nasia ni muthemba wa mutea wa develop katika Ngaì isu kwa ila reaction ya kukitana na Ùwau ni bethwa ne swelling ta nzie mwela ku counter kana kukitana na bacteria isu kana viruses isu cia mina kwethwa bau. Na ni bethia wana Ùwau alama eta Ngaì? Ngaì ondo tasia ni infection na yeta wani bacteria. Kwa pe bacteria ila ikonetwa muno kwethwa siete de nosu lakini muno chambe muno kila kieta thina wa Ngaì ni viruses ita isieta ikua mabina maingi na nondo ikua ni common wisaithia mabina maingi nesio sikwete thina usu wa Ngaì kila kingi ni isusieta bacteria nisho number 2 causes na peo mathina ala wetha nondo wisaithwa we exposed kwanzia mweka nengi either through inhalation kana ila droplets wisaithwa we come oka in contact nasio
kana njia ya kukwatanga kiko shuke katika kanyo waku bakteria ya bikaba ni kuwete thina katika mene. Na daktari ngai ni ciumaua ngai cia mina kwithwa iyete thina muno mwine wa mundu ni ciumaua katika utaalamu wa ENT no twamba au cia isi ukesere mundu no wanengwa ilaitita medical treatment lakini siazidi wesede mundu no kwithwa na more than 3 episodes kana ethwa na mabinda tatatu kwa mwayumwe ma infection ya ngai pepata wa kumwe nundu spam isio ulaitwa na kuete baadaye siethwa sina ila twitter recurrence kana ethwa si yukila muno pemo isio ulaitwa na ete na kwa uno usio sumwe itanaete mathina angi manene ni mwisho wibo sueta wene ngai cia tinda si yeso kelela complication ila ya bakubi muno ni mwetita peritonsillar abscess kana muhimu around ingai no itumebethwa na mabia maingi kwa accumulate na bayimba na ni kuimba wanoke sere ya mondo ndameria kwa ucio yo complication imwe ya mbere itona kwete kila kingi ni itona ete mathina mango especially embrai yete ni bacteria bacteria mwe twita streptococcus na isu ni kwete la thina wita rheumatic heart fever nondo ni ananga valve ciango na mundu muno ciana isioka kwithwa na thina wango mathina mango na ngai ni cio wa ndo mundu wa ngai muvaka akatiwa ni thai oi complications ondo tasia embani infection ya ingiva katika ndakame ni kwete condition twita septicemia kana okethia ila population ya bacteria ndakameni ni ethwa yi septic na septicemia sio ni kuwamo mathina angi ni tasu mango matonete mathina mango na itona kwete kiku kila kingi ni tona mbwa no complication ondo akula kwimba kwa makwea mathina tasu ni uchangia kiku na tuicokethia ba kwa surgery kana banga isumaua no tueleze process ndo ithaile surgery ya ngai ti surgery complicated nondo ndotema wa bandu nza no ingai tema na itona kumwa through the mouth na thika wa anda la tuita general anesthesia kana ilanda waya ukomethwa mundu akakomethwa ikaumwa kwisila nzia ya kanywa na mundu nda admit yawa either ukoma muthano usuka observe wa kana ebethwa any bleeding na the following day weekly so withimusi thobe masharti ala mundu waile kwatia amina kwa operation tesu wisethia paine ethwa na bleeding nondo mwishola munene amina kwa surgery ni kwesaiba bayingwa otherwise waithi na munene we ukonanitwe na kumwangai na we kwa operation uyumwangai duration ya kupwa ida ibinda yanata kupwa kutekea ibinda ta between chuma kimwe to sumo ile ndi kala muno na after that mundu aitona kusiokea hali yake ya kawaida na ni kwithana habits kana tabia la mundu wika itona kwete wowangai kwe tabia imwe ito no changia kwithwa we predisposed kana we mwishone wako kwa no wowangai muno corona ni yokia atugundisia maundu nzianene kanela main ya kukwata infection through the mouth no kwesela kanywani kwa bacteria ya access ya kanywani either kwesela manyu kana kwesela kanywa ila either we pandu popena pauswani muno bena wingi wa andu tabia cia kushia siendu ta seta meyo ya itathambetwe nesa isu ni uchangia tabia ingi tabia cia kissing kana ukakisi mundu isi kissing kikamba keta wata siendu taisu mundu ena infection taisu ni ya transfer to your mouth kana no ethwa bacteria isu cia tono kubikia na yete mathina tasu
na ni kwitha na andu mundu emu ngai ukewa ya ciandewa musamo wa liu kana test ya liu isu yetha i sign imwe ya ngai mabinangi wena ikuwa ni kotha ku affect musamo kana muke na isu ti nini ya directly connect ngai si tumeka kusama isu no nzia ya nundu wa ila twita test buds na nundu wa ila infection yenda ila inflammation no ku affect test buds ukasema ndo iwe musamo lakini kila kivo ngai si na relationship yoyote na kusama ni uweme usama na ina uhusiano na miendo na kusama na daktari bengai isi kwata mundu bau utona hata kubathukania between ngai na sore throat ni ngai tahini wile kwa elaita medical diagnosis kana okone kenda kitali ne kana akaman we mwene ndu manano ndu saingi ndu isisia ndene ukamana na pengine ndu inela no how ya anatomy kumana ngai siva ni siva ondu nambe na kwasia ngai ne mbinge mwene na peo inge ila si ukitana na infection ya ngai isu sia tonsils kwa uwezo wana tonsillitis no onga inge ku around no simba o sitethia ni sia kwikata kwa bacteria ila sie katika ngai isu sia tonsils kwa ngai ni mbinge area neno kwa mabina maingi no wetho no ona inge sie ku ethio wakanyikono ketho we ona thina thina na isie ku ungui imba mabina ni toneku na bego bena infection ya bacteria isie ku ungu no simba kwa no usio konekenda kitali akasisi meza kama ni chao kiutuma simba na tutana mbodhi uthio muone mukubi mundu atona hata kubathukania between na ngai kana na sore throat sore throat not a vague term kana term to no tumia kwasia pena thina katika nzia ya memeo kwa no sio koneka siwe ni structure iba katika memeo thina pe several structures katika memeo be tonsils pe latita pharynx kana ba etina no be do no be na thina no be do be kangi kalimi nikadho keona thina kana onzia ya leu no yedo ina thina na acid yambata kwa ndola metho ana acid na wa acidity kwa sangi acid yambata na libebia memeo kwa uno usio akona daktari kana akakwa medical diagnosis kwa no wewe na ngai lakini uyithe una signs ya sore throat na vice versa yayo yes sawa sawa na ndi musese atu ambao ndio muone mukuvi tucio kithia twithe watu kunikila undu ngai utona kwisiania na Ùwau acio vamwe na undu itona kwithiwa itwekala mitambo ni ndukathivasa kalibu nge musese mwendo ndini wa kilungu kitu cha Uuiti muthenyani wa umuthi na indi ngui yetu ithi watu inene ya Ùwau wa Ngaì kuwikala mitambo ni twende yo manana mbeange yulua Ùwau wa Ngaì na indi ngui yetu ina ndakitali na ulali mutaalamu wa Ùwau matu mimeo vamwe na manyo vala ithi watu inene Ùwau wa Ngaì na indi tuisonga na mbe ndakitali kwithia wana kindu mundu tono tumia emusi akaita Ngaì ve ilatita home remedies na muno ethwa thina uwetetwe ni ila twita viruses lakini home remedies siethwe ni ta first aid ni kana mundu atono kwata relief home remedies no ila sia utereza ku relieve ila symptoms ukesethia kana maumivu ukesethia ndu maina ku affect muno so kila cha bata mbe ni kwithwa withumu cia mwe waku so ila wina mathina taani wa ilo thumwa ka make sure no wetho na enough rest ndukathukume wia munene ni kana mwe waku utone kwithwa na bina waku ukitana na ula thina nundu itwita viruses mabina maingi ni mwe ukitana na cio bate kutumia ndawa kwa rest kana kuthumwa ni kindu kimwe cha bata kila kingi
no ni kunywa kiugo kwa wingi nundu wa ilamu yuko kitana na mawau niwe bemba ela itawa metabolism kana mwi ila cell action kana ila chembe cia mwe kukitana na mawau nisitho acithu kuma excess so no ela nywa kiugo kwa wingi wisethia ni wanenga mwi pina wa kuthukuma kila kingi no ethwa na kutumia matunda kwa wingi kunywa tela tuta garlic ginger tangawizi ni tere cia tela wina sore throat na kutumia pamwe na ukiwanzuki ni tere cia kurelieve ila sore throat lakini cha bata ni waelo vikasivitali ukesethia ni wasiwa ni mtaalamu ni cha ukiende katika mimeo yako na kwitha na types ya cia ngai ngai kwa mimeo infection no tume grade kwianana na ibindele ni utumika na pia kila kiutuma siethwa twasia no sietwe ni viruses no sietwe bacteria kana ikaitwa ni latita fungi especially kwa ndo ala meyo itena vina nondu wa maumana alama to no suppress immunity ya mundu kana pina wa mundu wa kukitana na mawu kwa u mithembe sio tano ni kuoka lakini ulati wina moisho munene nisu ya bacteria specifically ingetwita streptococci ila to na kwete madina mango ila yewa na kila kingine asia ni no tume separate mithemba ngai mithemba ala tatu kwela twita acute kana infection yewa within ibinde bodo kana mithemba ile tatu istela twita acute ila infection ya petuka sumo ile istutumeta chronic kana ni ndo kwa ibinda yasa na bela twita recurrent tonsillitis kana wowa ngai kwikala uyuka muno ukothesi kusioka na kusioka teothela so iswelo twita recurrent kwa hiyo tuna grade wa nenda kitali wa minomo ni kana ka assess ila intervention kana uitula wailite kwa type ila wina la wangai na kwa ndo awithia wile bakubina ke ebeba nsebe emyensebe kununga nai ilo kubeba ni thaye thina wangai munke mudogo kumakanywa is a term ila itawa halitosis. Halitosis ni mundu kwethwa na condition ya kanyo kwethwa wina muke. Imweni tona ndwa ne kwa oro gene kana mundu ate oswaka mayo ndo baile. Ni recommended kuswaka at least malele kwa mudena itina wa koyale either after breakfast na after supper. Lunch no mabinda mangi anomewe yani no ikelo. Lakini the best practice ni at least malele kwa mudena. So kiuni kemwake changia hamu ungefwedo wakanya. Kila kenge uusua ngai ni kuwetele inosu nundu wa infection ila yende katika akanya. Chaka tatu mayo mena dina ta ila tuita dental caries mena maima mena infection kiwe kuwete muke. Kwa uno sio mundu akasiwa akabandika ichao kiwetele inosu. Na kila kenge ni ila neti reflux kana mundu ina dina wa contents ya stomach kana siebu yambata ko kamimeoni uno ala mena acid problems nondo wa junction kala kaba catheter it enough nondo baby na wesa idea junction yesu kana va yesu ye ite tight kana ite lumunesa leune kwambata ko kakanya na kiune uchangia madina makwito wana muke mudoku kanya ko unga sieta muke mudoku ni sieta yes batona sia ngai infection ya ngai ni kuate na nisio ituma ukethia andu angi makomete ukethia nimeusno ni uchangia snoring ngai sibi na mabina bangi wesede ngai susi amenyo simbi no webie ona sia manyo simbi na keu nikichangia snoring kana mundu kungolota ila ukomete tuke kwa ngai kwa siana nicha uketa ngai kwa siana kana causes no ndo mwana isi ando aima causes no more or less the same lakini siana niko there wa kwethwa na wa ngai muno niki immunity ya siana limbwa limbi na nima kothete kwethwa
mena thina wa ngai muno na kingi no ndwa ila interaction ya ciana ciana ni ciikala ciba mama bina maingi na beba kama kena infection akwata setula tulungi tuonde andu aima ala me ku interact na ciana ita alimu namo ni methwa na muicio o usu o ni mama konthe to kwithwa muno na thina wa ngai na kwa ciana itha serious to kwa percentage iba ndi migrade na percentage pase lakini ni kwete mathina manene ngai kwa kana ni kwete mathina o manene onu twacia complications ta isu cia kwithwa na mathina mango nethwa itono songa to complications mbeange kutekwa mundu mwime ndo twacia ila state ya immunity yakana infection isu no songa na ni kwete even mathina mango na kesi wasi common kwa ciana kuyandwa ima nondo nacia either nondwaila immune status kana me asiana kukitana na mawau if system nethwa yembe kidogo kutendwa na kila kingi kipaga yangu nondo asiana kwethwa na rino nondo ciana ni cienda kwikala cie bamwe na kuthengiania muno wingine tasuma skulu ni kula cio thauka na kiuni kwa vya ila transfer kana infection cross infection kumakana kuthikala kangi na musei atona hata ku sport kana kumanakana kake kena ngai muno kana kala ketha ke kanini katena bikia level ya kwinene ya kana kwiyelese chambe musei utona not ni either ubyobukana ni kana ila kana ka lose appetite kana meile ya kweka ikabenduka ngesere kana kaikwenda ya musei ni waelethwa concerns ama ni chao kila dina na mabina maingi musei akasisia no asione ila ngai umusike abina maingi wasisia kana ila kekuya chimba asumeleta nesa so kamuliko nembwa no ila tochi yangu kasisia no usiona ndo sile kwa ni jukumu ya kila musei kumanakana kake kwenda wapate ni siako siato siameile nikanoto kumana kana kena dina na undo tona ila kondo wapate desi kwa Uuiti nende tukengalikoni ya undu mundu kana musei utono si ya kana kake kaikawa engai no tunenge prevention measures chambe kila kipata mwene wa mundu ni kuhakikisha immunity kana pina wa mwe kukitana na mwe sawa na chambe kila kipata muno ni la tuita balanced diet ni waile kuensure we kana mwana waku ni waya ila tuita balanced diet kana lewe na ila sitatu cia maleu icio cio tethecia muno mwe waku gwethwa na vina waku kitana na mawau mabina maingi mba vitamins ila cio kitana na mawau isaithia maleu maingi nimeokosa kiwango chuchale ko pepata wisethia mundu ni waya lewe na the three classes wisethia mwene wakwa tabina wako kitana na mawau kila kingi ila uthi kundu kwi wingi nundu covid ya tubundecia maundu ni twailethwa tuikia mask kana ila uku interact na ndo weshua mundu ye enekua nono mabina maingi this is the start kene choke ambia kwete alama thina meo ko ila wona no dibando pe interact na wingi wando no sio keke mask wese wasiane ya na thinosu prevention ilenge ni waelethwa uyesiane na tabia o ile imana isia kukisia ndo huo ovyo ni kwatia aumetiko ti common na maundu taso but ladies in metho hao na nundu ila meta ama bestie tabia ta isue kana ina sio nundu mundu sundu ese kanyo wake uiliata so avoid tabia ta isusia kodiokolanatia bacteria makanywane mando na ukethwa wesiania na mathina tasu kuswaka mayo nesa ondo bailitwe na ndawa ila recommended ya uswaka mayo no sio ukesethia ni wa make sure kanyo waku ni mutheu na kila kingi kunywa kiwu kwa wingi at least ni recommended utumie unywe lita ta ile cia kiwu kila muthenya kwa kunywa kiwu kingi ni kiu changia kanyo wako whether we healthy kwa tabia ingi nzio ichangia good oral hygiene kana kanyo kwethwa wena health nzio ta kutanuka sugarless gum kana chewing gum ila itena sukali isune nzio ni changia kanyo kwithwa we mutheu na weko ukesaithia ni wesiania na mathina kwa wingi
nani na nuna ndikachito si thela mituki nendo ndavye mundu atona ata kuita Ùwau Ngaì kwanda tikomwe ono na isienu cia ukona ndakitali akasisia undu ni stage iba ya Ngaì kana ni type iba na ila diagnosis ni kwa kosa swab kana kithimo chusa wabaya kwa Ngaì ni kana memeone ikoswe katwa walabu ikagrow wekaligwa ni bacteria ibemete buka ne virus iba na inengwa ndawa ila yailite kana ila sensitive kwa thinosu na kiu ukethwa utona utetheka kwa laisi kila kingi ni endwa siena recurrence kana bacteria isiethwa sieta thina ivinda yasa twasia like episode taitatu kwa mwai umwe Ngaì ciale kumwa wesethesia cianea na misio lengi itona ithwa munduni nundu wa Ngaì isu na daktari mundu wenda kukwatia kwisila namba iba namba yakwa ya simu ni noti monza inya ile thandatu monza kana 0777 422 667 esu ya Telcom ni ya obisi ya kwa nenga na twa mino komana esu ya obisi ko lakini nembwa na yo through utuko wangu ni namba nesu nongwatia social media platform Facebook Here Better Center Machakos nongwatia bau kana TikTok ni okwo kwa kupost videos ilasi kwa mansishando ugo wa mathinasu Alex Here Better nongwatia bau nosio sawa naende muve mwana kwa alamu atamene ndundini wa kilungu kitu cha Uuiti muthenyani omunthe muve mwana ndakitali kwa kuvika na kusomethia ene naende inyeni cha wamasi wa kitakatiwa nesa kilungu kingi cha Uuiti takiuka kwa ata wa kwamililia ukete